Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti polisi yataye muri yombi bane mu bitwikira ijoro bagatema abaturage. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba batangaje ko yataye muri yombi abantu bane baherutse kwitwikira ijoro bagakubita abaturage abandi bakabatema mu karere ka Rutsiro. Kuwa kane Werurwe 2025 abaturage bo mu mudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Simbwa ni mu murenge wa Kabarore bavuze ko baraye batemwe n'agatsiko k'abasore batanu bitwaje intwaro gakondo zirimo n'imihoro. Abo baturage babwiye BTN ko abo bagizi ba nabi bagendaga bakomeretsa uwo bahuye nawe wese. Umwe yagize ati bari abantu batanu bafite imitarimba ibyuma n'imihoro, noneho batatu bansanga mu nzu, abandi babiri basigara ku irembo, nabonye bashaka kunyica ngerageza kurwana nabo ariko bankubita inkoni, umwe yahise antema. Undi yagize ati baje umugore wanjye bamukubita inkoni mu musaya, ngerageje kumurwanirira babankubise umuhoro mu mutwe ngo ncike intege, umugore yahise avuza induru barasohoka. Abo bagizi ba nabi bamwe muri bo barabamenye kuko bari bamaze iminsi mike bacumbitse muri uwo mudugudu. Igiteye urujijo kikaba ko nta kintu bigeze biba aho ngaho. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizerimana Hamudun yavuze ko urwo rugomo rwaturutse ku businzi ndetse bamwe mu barukoze bakaba bataye muri yombi mu gihe abakomerekejwe nabo bajyanwe kwa muganga. Ati rwari urugomo rw'abantu basanzwe barwanya abanyerondo n'abaturage, hari abantu bane bamaze gufatwa bari gukurikiranwa na RIB. SP Twizerimana kandi yahumurije abo baturage bari bagize ubwoba bakeka ko abo bagizi ba nabi bahagaruka. Ati turabahumuriza nta cyabaye kidasanzwe ku buryo bagira ubwoba ngo birasubira. Uru rugomo rwatewe n'ubusinzi. Yasabye abaturage kwirinda ubusinzi bukabije no kwirinda kunywa ibiyobyabwenge kuko biteza urugomo kandi n'ababifatiwemo batagomba kwihanganirwa kubera guteza umutekano muke. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Muhirwa Eric wabanagana Iyakaremye Isaiah mu nzu bamaranye amezi 2 babana, ariko aho bimukiye bakaba bari bamaze ibyumweru 3. Muhirwa yakoze kuri mugenzi we Iyakaremye asanga yapfuye. Muhirwa w'imyaka 38 na Iyakaremye Isaiah w'imyaka 28 bari bamaze ibyumweru 3 mu nzu ari mu mudugudu wa Gikombe, akagari ka Kamurera, umurenge wa Kamembe, akarere ka Rusizi. Mu gitondo abajyanama b'ubuzima baje kubaterera umuti wica imibu. Agarutse mu nzu kumubwira ngo akureho ibintu babona uko batera umuti, amukozeho asanga yapfuye. Aba basore bombi bakoraga muri gare ya Rusizi aho Muhirwa Eric ari umukonvoyeri w'imodoka zitwara abagenzi. Nyakwigendera Iyakaremye we yakabaga yashakiraga izo modoka abagenzi. Muhirwa Eric avuga ko uyu mugenzi we nta burwayi yamubonagaho uretse ko yanywaga inzoga nyinshi iminsi myinshi akaba yasinze cyane. Avuga ko yatashye mu masaa 2 z'ijoro rishyira ku wa gatandatu Werurwe araryama ntiyamenye igihe mugenzi we yaziye. Ati yatashye nasinziriye kuko turarana ku buriri bumwe, araryama. Mu gitondo abajyana mu buzima baje gutera umuti tubamo imiti yica imibu, barakomanga ndabakingurira kuko nari ngiye kujya mu kazi. Ngarutse mukozeho ngo mubwire sigare akuramo ibintu batera umuti, nkoze ku maguru numva arakonje, mukozeho numva yashizemo umwuka. We nabo bajyana mu buzima bahise batabaza ubuyobozi bw'inzego n'umutekano, baraza bemezwa ko umurambo ujyanwa ku bitaro bya Gihundwe ukorerwa isuzuma rya muganga. Ati sinzi niba yari yanyoye inzoga zikaze zikaba arizo zamwishe kuko yararyamye yubitse inda, kandi sinakangutse akiri muzima ngo numve niba yari yasinze cyane nk'uko bisanzwe, ntegereje ibiva mu isuzuma. Umubyeyi wa nyakwigendera Bisengimana Venuste yabwiye Imvaho Nshya ko iby'urupfu rw'umwana we w'imfura bitunguranye. Ati inzoga zo yazinywaga rwose, nubwo hari bamwe mu bo bakoranaga bavuga ko arizo yaba yazize. Njye sinabivuga, ntegereje ibiva mu iperereza n'isuzuma rya muganga, ariko ntabwo nshinja ko yamwishe, nta kindi nakongeraho, gusa bimuduhe tujye kumushyingura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joyeuse yavuze ko bidashoboka habanza isuzuma. Ati ndabizi ko urupfu rwe ruri kuvugwaho byinshi, cyane cyane mu bo bakoranaga muri gare ya Rusizi. Bamwe bavuga ko yaba yasize inzoga, abandi bakavuga ko
bakavuga uko bishakiye ariko turabasaba gutegereza igisubizo kiva ku isuzuma rya muganga. Yanganishije umuryango wagize ibyago awizeza ko ubuyobozi buzababa hafi ngo nyakwigendera ashyingurwe neza. Yasabye abaturage kujya bita ku buzima bwabo bakisuzumisha bakamenya uko bahagaze. Nyakwigendera wo mu mudugudu wa Kamuhana akagari ka Rusayo umurenge wa Gashonga aho ni mu karere ka Rusizi. Mane mwakire mubayo. Reka dusoreze mu Afurika y'Amajyepfo aho inama idasanzwe ihuza abakuru b'ibihugu umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC yabaye ku wa 6 Werurwe 2025 hifashishijwe ikoranabuhanga. Yemeje ko uyu muryango ukomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yambuwe imwe mu mijyi n'inyeshyamba za M23. Iyi nama yabaye mu buryo bw'iyakure yatumijwe na Dr. Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, akaba anayoboye uyu muryango mu bijyanye na politike, ingabo n'umutekano. Abandi bayitabiriye harimo perezida wa Malawi Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Hakainde Hichilema perezida wa Zambia ndetse na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Dr. Samia Suluhu yavuze ko umuryango wa SADC ugomba gufasha leta ya Kongo kandi uzakora ibishoboka byose kugira ngo bayifashe. Yongeye gushimangira ubufatanye bwa SADC n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ubumwe n'ubufatanye. Muri iyi nama kandi baganirije Afurika y'Epfo, Kongo, Malawi ndetse na Tanzania zatakaje abasirikare benshi mu rugamba bahanganyemo na M23. Iyi nama kandi bemeje ko bagomba gukomeza kugira uruhare mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru yavuga ko SADC ifite umugambi wo gucyura ingabo nyuma y'aho ingabo zabo zimwe zimanikiye amaboko mu rugamba rwo guhangana na M23. Umutwe wa M23 kuva wafata umujyi wa Goma wafashe abasirikare barenga 1000 ba SADC bacungirwa mu kigo cya gisirikare. Uyu mutwe usaba ko uyu muryango wacyura abasirikare bayo ku neza kandi bagahagarika imirwano. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ni umwe mu bagabo batengushwe n'abajenerali be mu buryo budasanzwe. Rimwe bicaranye nawe bajya inama, bamubwiraga ko bishoboka cyane ko yarenga umurongo utukura akambuka umupaka agahangana n'u Rwanda, akarurwanya, akarutsinda, akamanukana idarapo akarishinga i Kigali. Intego yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, avuga ko bushyigikiye M23 umutwaranira uburenganzira bw'abaturage ba Kongo bavuga ikinyarwanda, babagwa bakaribwa ku manywa y'ihangu. Itotezwa rimaze imyaka myinshi ribakorerwa kuko Ababiligi n'Abanyamerika baryandikaga kuva mu 1960. U Rwanda rwakunze guhakana ibyo gukorana na M23 ahubwo rukerekana ibimenyetso simusiga by'ubufatanye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR n'umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda, ukagendera ku ntego nyamukuru yo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. M23 yakunze kugaragaza kenshi ko yifuza ibiganiro n'ingingo Tshisekedi yateye utwatsi, ahubwo azenguruka amahanga ashaka intwaro zo kurasa uwo mutwe yawutsinda agakomereza mu Rwanda. Raporo y'ikigo SIPRI igaragaza amafaranga akoreshwa n'ibihugu mu kugura intwaro. Igaragaza ko muri 2023 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu cya mbere ku isi cyongereye ijanisha rinini ku mafaranga gikoresha kugura intwaro, ryari ku 105%. Muri uwo mwaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze intwaro zifite agaciro ka miliyoni 794 z'amadolari, amafaranga ku by'inshuro zirenga ebyiri yari yakoreshejwe muri 2022. Ibi byose byerekanaga ko nta kindi Tshisekedi agamije uretse guhangana na M23 ku rugamba nta by'inzira y'ibiganiro, akayitsinda mu buryo bwa gisirikare mbere yo gukomereza i Kigali agashinga idarapo ry'igihugu cye. Icyakora iby'iyi gahunda byaje mu kidobya ahagana mu ntangiriro z'uyu mwaka. Icyo gihe M23 yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza inyuma abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi b'imitwe yifatanya na leta ya Kongo ikubiye mu ihuriro rya Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, za MONUSCO na SADC n'izindi nyinshi. Gashyantare yageze M23 igenzura umujyi wa Goma, ari nako iri kumanuka igana Bukavu ndetse maginga ya iri mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Nyuma yo gutsindwa uruhenu ndetse no gutakaza ibikoresho byinshi bya gisirikare, Perezida Tshisekedi yarashobewe atangira kuzunguruka umutwe ashaka icyamufasha kwikura muri uru ruhuri rw'ibibazo yijanditsemo. Uyu mugabo yaje guterera akajisho muri Ukraine
igihugu kindi kiri mu ntambara n'Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky uherutse kugaragaza ubushake bwo gutanga umutungo kamere w'iki gihugu cye akawuha ibihugu bizamwemerera gukomeza kumuha intwaro n'undi bufasha ikeneye. Ukraine ifite umutungo kamere ubarirwa agaciro ka miliyari ibihumbi 14, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ifite umutungo ubarirwa agaciro ka miliyari ibihumbi 24. Niba ubu buryo bwa Zelensky bushobora gukora kuri Ukraine, birumvikana ko no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushobora gukora mu mboni za Perezida Tshisekedi. Nicyo cyatumye mu kwezi gushize Perezida Tshisekedi yohereza amatsinda hirya no hino mu isi kugira ngo amufashe kubona intwaro ndetse no gufatira u Rwanda ibihano. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, munogerwe n'ibiganiro twabateguriye. Bye bye.